Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong tray master role jong kajala baru kawai haka arpu atarik nai wiang arja arpusan kila pendong ika jingalang hamadan malki shilong banyakren bat yatai halor ki jindawa jongki haka ni singi la sakhi bada ki spangut ki nong tray master role kila 1 poi haka ni jingalang bagan thop na ki district ba pher jong kajala ki jindawa jong ki nong tray master role ya sarkar ban pentri kam kilong babaro ki nong tray kin shong that hapo 100% snam karta ka jingbom pentri kam ya ka floret ka EPF bat ka maternity leave hakani ka chingalang ka ganhon kalarai ban pha da ka chithi shu mentri rangba ka jila ukondat ki sangma bat lada ja ba airai aa halor kini ki mat jingdawa ka ganhon kala berngam ban pendong da ka jingakhi bat up miet hakmat secretariat habakran hakani ka chingalang uba kru el pariat president ka all jantia master role workers and labor union ula berngam balada ja ba ka sarkar kamlei a halor kini ki jingdawa hapo ka shpotrik ubnai no pra arja pusan kin sami yakhi floor rate ka VDA katkum ka jing batai jo minimum wages act 1948 nang tapat ka retirement age ka bangin song thai rebusan sa gaway ka EPF employee provident fund nang tapat ka maternity leave and benefit kilong kami kiban khathalong ki masterol kini gidai ban yo ban aimun yai khalong namantan reu banai kini gidai ban long bat shuti bat ka jinseu te halor kini ki banta nagane ka meeting kini ka jing tando jongi menta kasni interwa bayakani ngin simno karai kumno piperkat pipediang ne baga sarkar lang ba ka labor kiyong ba kamarba gadar jong marba mardi kala ahir hay hayawahan pipediang ne sisen pipediang lam pipediang te halor kane ngindawa ya ka sarkar lang ba chief minister ban traikam ya ka VDA bat ka floor rate nado ustik Oktober arajara pulai ka floor rate sisen sansnam bat ka VDA arsen sisnam bat ka nega ustik Oktober kadai ban trai kam ha kine higisni pimanjur nam wa rakti sing bahayang ke manjur semayang sama. Jika daibat ka bansong thai, governor arajar khandai, atau ka pol ai ka order, baka personal department commissioner secretary kom arvi suciang, kala ula ai ka manjer, ba kinong try masterol, casual worker, hitran sarkar, bat kiway. Kidai ban sang thai hapo jong gasnem rep hausan snem ta halor gane ni na kaliang jong ki tarwa phi ben hi pediang ya gane ka jintaru jing manjur dong governor ne pin pediang ya kasan pras nem ba ai ki officers ne ha ka jong governor na jong officers to governor tengin insime ga rai bagin ong ya ga government ba governor ula ai jing manjur bagin sang thai representative pantrai kam hok ya gane namar ka dai ga ain si sen bal ai manjur na governor pediang mo to tenang tapat kapuai sa kabanta jong ka maternity ba ka paternity kini ga dai ba kibayo khulong kidai ban yo shuti namakin yo ay bunyi khon bat kapaternity usan rang ladi lok ka kurim jong u yo khon idai ban yo shuti khak sansngi na si benai bat ban riban sumari khlong bat ban zero ya kabay nong sngi kabay tray balla halor gani ngin karpan ya ka sarkar yo chief minister ba pantray ka mardor ya kani ka maternity leave nakabanta nreu benai ban yo song bat sumari khlong
kumno biar sim gerai pimanjur ban pedawai kita yang kita manjur mentabat kilong kepa bat kilong kwe kila kwa banyo syuti ka kelung ma tak kumlai sibun haji gadai bat ka RTE maka sorry ka Employee Provident Fund EPF kene gadai ka hok ka jongi katkum ka jingta na katagaan jong EPF Original Officers Commissionerate jong office kepada Shillong ula ai king tho ju chief secretary jong ka sarkar jilla badai ban pentrai mardor kerki no ya kane ka EPF shabaro ginong trai masterol bad ki casual workers halor kane ngitarwa phi ki masterol kepada hang ni ba phi manjur ne em baga EPF kadai bantrai kam ka sarkar jilla hangi ki masterol pimanjur nem to kulai sibun te ni girai ki bangila simanta telangdon ki bangi klet sia bahapan ai ka penken mau ila sim karai ka floor rate VDA bangin sang time reference nem ka kongkong governor nang tapat ki EPF bangin yo katkum ka jing batay jong gaan nang tapat ka maternity paternity leave bangin yo ngin song nang tamanta ka dai ka McLear Regular Casual Workers Scheme 1996 yung cabinet hajing alam jong Chief Minister Conrad Sangma ban kon menteri kala ay manjur ban pentrai kam ya ka Meghalaya Regular Casual Workers Scheme 1996 kabalongan berkilakantay yang kata ka jing batay na kita ke ministerial staff usnem ajar kanyaw halor kani ngi nagalyang ka jong ngi karpad yung chief minister batray kam hok ya kani ka ACW ya gitu gibra atray chief house nem shaneng Daiban bentrai kam hok mardo namar nila ap nado kaknais pa kandal pembre wala long al mentala palat jika ar pandal kanjo live house nem bentrai kam hok nano di Desember pipediang nam pediang to te kebekut nagaliang kajongi ngitarwa bagin ay jing tho sa sarkar jalla sa chief minister hagajo ka por bapak ye ka personal hagajo ka por bapak ye ka finance baye ka ne ngin ay daga ultimatum ne ngin ay hado ka sheltering ne banay December usnem arjar arfusan badai ban bandrai kam no mardor ya kini gihukum kibaka sarkar jallahi kabapanmi pentrai kam no mardor hapo kasih tahu tarik jong ni benai Desember arhajar arpusan hipediang na pediang lada ka sarkar jalla kanam pentrai kam ya kan ne ka jingkar pat ka jongi hapo kasih tahu tarik Desember arhajar arpusan kapeni ba kapenbor yang bangin sedang dagi waipat kilat kibanyaki lada kidai bangin song bangin sange traikam lading hidai ban wan seselong neng hidai ban pelong kajing yaki haki district headquarters jong kajela barok gawai ngin sedang banyaki hadin kacipau teriku Desember arhajar arpusan kemno pisngau te ngikermen Chief Minister Conrad Sangma kemudian kemensim ban isnay banyarap ya kinong trimasterol ki asa ki aganwadi ki helpers kinong giwaipat kinong tribal la kemula pan ida ka kam ho arjar khatpra ban penki ka bay nong sngi ni karmen ro menta kajikarpat ka jongi hadin kinegi haswa ka 4 Desember ajar san un penti sisa dagar kam ngindon rangkap dot Chief Minister ngin kersan barba
ya kan ni kajing ang not bat kaman same jong chief minister kabiang nambiang tangi karman ba kumbangi manay mingimi na ye da kaman same kajing shed hem kading kame kaman same jong i kataru kajo kanyay siya ng sarkar jala bakin pantray kamap ikarman kembapa imay iye na ye kumta nginyo ya kahok hadin ka sipaw tarik jong ni December ka sarkar kan pantray kam bat hakajo ka por kembangi ong baka katibriyo katiblay ka don tibriyo menta ong ikarpat ibarok ng tray sarkar ki officers ki staff long ki bakhain korro ya ka long brew man brew ka jong i tang tibriyo khain korro ika long brew man brew ka jong namta katiblay ngidon Andrai pentrai kam hok ya ka kajing batay kajing seneng bat kajing hukum jong kata kadai kanlong sisa Christmas gift yang ibaro kibadan hang ni kadana alia Masterol Progressive Workers Union bat ka all Jaintia Masterol Workers and Labor Union bat kiwai par kinong yalam jong kiwai par ki department bahkan don ketika Joint Action Committee jong di Masterol Workers Union. Kani kan simti indo do mentakas ngi. Banlait pelong ya kajing alang siya baro ki district headquarters. Ken ai kajing tho siya chief minister hakine kisngi banwan nakabanta banbo ya kani kajing karpat to jongi how chief minister. Kumno bisnga holor kani himanjur na mengendan ke Joint Action Committee. Ha? Manjur. Kita sedin biasnya manjur. Manjur. To, ngila manjur ban traikam bandan ke Joint Action Committee jong di Masterol Workers Union. Kane ke union kane ke committee kan traikam nado menta kasngi. Bat kan kut ke traikam jong ka hagalai huai tarik ubenai March 2000 reu. Biang nam biang. Hagani ki benai. Itu ki cindawa ki pikira rai nang ne. Kindai ki mat ki bakane ka committee. Kan pergi ka bor ban kan pergi ki bot ki budia ka jongki. Kinwar ki lat kelanti ban penorlong da ka bangin ya trai rengkat baru chief minister bat ka sarkar jala bat ki officers baro. Biang nam biang. To saya kini ila terwa yang kinong kitkam ngin terwa hapi ngin patjit ring si terwa kini kinong kitkam banyalam ya kane ka Joint Action Committee jong ki Masterol Workers Union ban penorlong ini kajing dawa ka jongi ni nagaliang ka jongi ni terwa ye kong dayo wan phi akai ibadai Gen Secretary jong all Jaintia Masterol Workers Labor Union ba in long i chairperson jong kene ka committee. Kumno biasnya walor kene. Biang. To, pilai piliang ya kong dayo wan phi akai ba in long i chairperson i Gen Secretary jongi. Teman tapat ya vice chairman jong kene ka committee ni tarwa ba Ben Johnson kemen lang bala sembahyang Indai Vice Chairman jong kene committee. Iba Ben Johnson menang bala. Kakarteng inong yalam jongi yung dayo ngin siya pa ito. Kakarteng. Ma, kabaar kaday Ben Johnson uday uto ba nong pet uba flying ba men ma. Way pa do Vice Chairman uday ba Naserias Lanong. Ini day ba Gen Secretary Jogol Meghalaya Masterol Workers and Progress Union. Ipriyang ya? Yeah. Nang tapat waypan Vice Chairman uday Hepsi Marat. Hepni Marat. Unay uday Vice President jong ni ki Masterol nang Tina po Garo Hills. Ipriyang iyo? Yeah. Gen Secretary ya Gen Secretary ni tarwa ya iba bumper lendem
Toh, Presibon ba? Pila pilihan ro, ba't hira manjur ya kerten jungi, intelligence sekretari jungi committee. Nang tapat, Aston Jen Sekretari, anagkong itarwa ya, kong Eugenia Walang. Ini kong Eugenia Walang, ini treasurer jong ka All Meghalaya Masterol Progressive Union. Pilihan ini. Tenang tapat IBR, idai kong Wiget Well Rumot, Aston Jen Sekretari jongi, indai Aston Jen Sekretari jong Janeka Committee. Pilihan? Yang tapat Aston Jen Sekretari ngiterwai Iba Banker Langkarngi. Iba Banker Langkarngi idai nong yalam jong di Master Balapol Division Department. Pilihan? Haji ngedai bat treasurer. Kapisa kabangilum mentahang ni kadagi donation. Kabatam na kabangin seal by madan bat kijingan kampi system bat isuki. Kandai kapisa jong kanigat committee. Ni terwai gerten jong kong Diangti Rani. Ini kong Diangti Rani idaiway na inong yalam. Ibala keren haki nabanta ki master role berajai idal for agriculture. Tendang mentahang ni nakadabadan kam bakarti haye. Kumna bisnyo, ini nagaliang jongi katarway kapten jongi benday treasurer jongi. Ha? Mo, kita pila itu agane kisni brother, ila keren lang ba ka agapres idan ka degalakos nam jong ka all JT hajwal. To pila yang ini tiga extreme members ang nei kidai ki office bearer jong ka all Meghalaya Master Workers Progressive Union, but the office bearer yung central body jong ka all JT Master Workers Labor Union. Nang tapat sa kibay kidai ki extreme members kadai ka ikong balari kantil lem. Suba ano ikan? Ay lang niyo pisang te. Ikong balari kantil lem ibang kran idai extreme members. Nang tay ba John Lenghoy, yang idai extreme members ba John Laithma. Iba konet pamenay yang bagi ibu ekipito government bagi petrik kam di AK kimat bagi dawa suak seputrik tidak ada petrik kam suak seputrik mutilayo kata Christmas dia. Dada nimyo apat yang kata ka suak seputrik asai baru ahli yang ikloy bagi pitmit Christmas par hante ketnya. Halo kata ka jubab nak pelba ada nimyo suak seputrik atau ikloy bagi pitmit Christmas harpo kemarin ketnya. Kata kadai kijing menjur nafihi kata aku baju so ada gimio nak seputrik buat implement Christmas part mangi kemarin ketnya. That's why I play. And I play ingkong attend yang kawai na meeting kablakot da ikong Madam Angela Ringan ngilayo ya gajing mot bat ya gajing pensyana ba iyong ba mapi ki mastero pi don kam bandon de kenhul pangi sakmat pan lat kilat kijing pensyon sa सरकार के kijing di ba mapi bidon ni na sim ya kata ka benta bat la penbait ya ka meeting kabalong ha ka khatha tarik na dokta ahja khatha ha yung dolba ho normally but ha kali ko pon nilayo ban forms non ya kani ka All Meghalaya Progressive Workers Union lengba kumbangalong kajing Imelsen bat kajing tinti jong Madam Angela Ringat bat kumju ilit sar tarun te hadian pengilayat datang si katu kani benai ngilala banyo no ya ka registration jongi hata library live show ar hadal khalai nang ta kum ka union ngalalek ban leda ya ka demand jongi ya ka charter of demand haka paroi tarik
berada kat aja kat pra sya level minister nang ta shushu nila lekno ban ai ya ke siki reminder haka shipotrik branch pau ar hajar kat khandai hadirin kani ngi la lekro bai ban ya kendu rengkat makmat batu level minister ibade iba preston ten song haka tu ko haka live voice tarik menai pau ar hajar kat khandai